Dragi moji novosađeni, ja sam Mihajlo Koprivica, direktor filijale Vojvođanske banke na Trgu Slobode. Kao što ste već verovatno čuli, olimpijske igre u Tokiju su odložene za narednu godinu. Mi u Vojvođanskoj banci, koja je zvaničan sponsor olimpijskog tima, smo se jako radovali tom događaju i navijenju za naše najbolje sportiste. Međutim, ovoga puta ćemo morati da budemo strpljivi. I upravo je strpljenje jedna od najvažnijih vrlina u današnje vreme, kao i solidarnost. I zato se nađite svojim najstarijim komšijama i rođacima i pomozite im koliko god možete u ovim izazovnim vremenima. Vojvođanska banka je svojim dragim penzionerima omogućila da ovlaste sebi blisku osobu i umesto njih da podignu penziju i platne kartice. Takođe, imate mogućnost da platite svoje račune i obavite sve druge transakcije bez odlaska u banku. Registrujte svoj nalog za elektronsko bankarstvo na svom računaru ili instalirajte aplikaciju na svom telefonu i vrlo jednostavno i bezbedno platite sve svoje račune i obavite sve transakcije od kuće. Na taj način ćete uštediti na provizijama i do 70%. Ukoliko je ipak neophodno da dođete u filijalu, to su moje drage kolege koji neumorno rade kako bi filijale bile otvorene i u vanrednoj situaciji. Njihov osmeh se, verujte, vidi i iza maske. Ukoliko nije neophodno, ipak ostanite kod kuće i na taj način sačuvajte i sebe i drugi. Probajte da nađete radost u malim stvarima, omiljenim filmovima, knjigama, serijama, jelima i trenucima provedenim sa svojim najmilijima. I zamislite koliko će nam svima biti drago kada se ovo napokon završi. Veliki pozdrav!